Құрметті Алматы қаласының қонақтары және де тұрғындары. Күннің қатты ысып кетуіне байланысты құрғақ шөптің, қоқыстың және қамыстың жануы жиіленіп бара жатыр. Құрғақ шөптің немесе қоқыстың жануы жеке тұрғын үй секторына үлкен қауіп тигізетінін ескертеміз. Сондықтан сіздерде өрт қауіпсіздік ережелерін сақтауларыңызды сұраймыз. Құрғақ шөптің немесе қоқыстың қасында өрт жақпауларыңызды немесе сіріңке, темекіні өшірмей тастамауларыңызды сұраймыз. Қатаң ескертеміз. Егер де сіз оттың жанып жатқан байқасаңыз, міндетті түрде 101 немесе 112 телефон номерларына қоңырау шалуыңызды сұраймыз. 20 июля 2020 года Алатауский район, микрорайон Томирис, вследствие загорания сухой травы на площади 5000 квадратных метров образовалась угроза перехода огня на частный жилой сектор. Благо силами пожарных расчетов ДЧС города Алматы угроза была снята. В связи с этим, уважаемые жители, гости города Алматы, для того, чтобы избежать беды, ни в коем случае не жгите траву. Не оставляйте горящий огонь без присмотра. Тщательно тушите окурки и спички перед тем, как их выбросить. Если заметили, как горит сухая трава, незамедлительно позвоните по номеру 101 либо 112. 5 июня 2020 года сотрудниками отдела почты Алатауского района совместно с аппаратом Акима Алатауского района, а именно отделом экологии и подрядной организацией, производится опашка по адресу Алатауский район, микрорайон Алгабас, вдоль улицы Мультиби. Вдоль соснового убора со стороны улицы вдоль бака производится опашка. Да, сегодня 5 июня 2020 год, Алатауский район. Производится опашка Алматы-Су. Вдоль бака, ниже Мамушылы, микрорайон Сайлы-2. Июня 2020 года подрядная организация аппарата Акима Алатауского района производится опашка вдоль улицы Мюмкеби, в микрорайоне Алгабас. Микрорайон Алгабас, вдоль улицы Мюмкеби производится опашкой.